我们往往看到的是我们身边的每一个人的人生轨道，或者是他们最后到达的目的地，却没有怎么关注过这些人是怎么走上这条轨道上的。住在乌鲁木齐的古力巴哈准备洗她老公裤子的时候，发现了他裤子里的白粉。这时候，正在上大学2年级的伊利亚斯走进宿舍，看到他的2个兄弟正在抽大麻。就在同一个时间，却在不同的地点，李杰和甘小璐开始了他们结婚后的第126次吵架。这次他们吵得很凶。就在当天晚上，接到了闺蜜电话的阿迪拉化起了妆。当李杰和甘小璐在吵架闹离婚的时候，他们正在上初中的儿子李凌芬静静地听着他们的吵嚷。化完妆的阿迪拉准备去 KTV 见他朋友，他母亲虽然担心，但还是勉强地同意了。Qara qara ishning bo'lmaysa birni chekkangucha qatti ishning bo'lmaysa mana men chika o'g'il ishning bo'lmaydi qarban cheksang bir qitim chekkan vaqo ishning bo'lmaydi bir qitim qilganga 又想跟我吵架吗？如果这里有一集他们做对了，哪怕有一点点不一样，如果她没有受到她老公的哄骗，用尽全力制止她的男人，qo'limga olmayman endi har kuz uyimizni buzmaylik jinim qo'shilay sendan balimiz yetib qilmaylik jinim qo'shilay uy tutib qolay jinim。如果伊利亚斯不抽大麻，反而把屋内的窗帘拉开。Ya çekmesen aman bu işte ha. Nimba qarang'oydi kuningiz so'ldi o'ylab. Nimani bo'ldi qildi? Ota-onangni o'ylab baqay qolsang. Uyni ishlatishingizga yaxshi bo'lib ketmoq o'xshamanda. Ya kunni mishadi chiksa, nim foydasi? 爸，我求你了，不要再吵了。如果李杰能够从酒醒中清醒，他会看到自己满脸泪水抽搐的儿子，过去安慰他那唯一的儿子李凌芬。我爸错了，爸不看电视了，爸陪你一起复习好吗？回屋去。如果阿迪拉听他妈妈的话，在晚上11点的时候没有出门，而是在家陪他的母亲，也许
他们可能会继续过他们平凡但安定的生活。J'ai voulu t'en voir, t'en donner, t'en faire et croire au lendemain. Pourquoi ne pas jouer le héros d'un livre qui s'en va loin, qui perd son chemin? Dans la vie je ferai tout pour ne pas être celui qui parle pour rien. J'irai jusqu'au bout de mes rêves. Oh, quelle est belle la terre sous son soleil. Cheveux au vent, je traverserai toutes les mers sans aucun。但是这一切并没有发生。Hey, ne oldu? Bani bu. Mısır jalap otadın mı? Hepsi kadar kılıma. Jığlı demiş savun ki. Ay mahde bunu zehirlik neyse davası ben şıklamamdı. Şimdi de sana hemiz kuruk yapın ki. Pulusu var da çıkır kanası var. Demiş kızsız çeksiz ömse. Ama çekmedim şikayet edip aldım bunu. Balımız badığı küçük kızımız hazır. Kumağım kasız ben kadar kılıma. Nerede bir kıtı çek kuma olap kaç var bununla? Ağırlarım dedi bıraktım çekip onu kuma olap kalmaysa onu da. Sıraydı kemem. Esirme çıkış yok çoğuş yok. Yakşı neyse bu? 图尔逊试图安慰古丽，给古丽说这没什么大不了的，让他试一次就知道了。 Çike adaşı. Ocu. Ale. Kara. İyisi ne? Ha. 伊利亚斯的朋友也让他吸一口大麻。又想跟我吵架吗？ 喝醉酒的李杰扇了他儿子一把。去学习啊！你还想打你老子吗？咱们回去不理他。走。阿迪拉从家里出来，到了 KTV 的时候，她发现 KTV 除了她的闺蜜，还有几个陌生人。李林芬打开盒子，拿起药瓶，把那个他吃过多次的曲马多，这一次全部倒在了自己的手上。
阿迪拉第一次吸了冰毒。毒品击碎了他们的人生，而终究这一切都是因为错误的一小步开始的。珍惜生命，远离毒品。